لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. Alhamdulillah datang dalu punika kita sareng-sareng saged ngawontenaken upacara pelepasan pemberangkatan jamaah umroh ingkang dipun pandhegani déning Imam Jawa Tengah Ittihadul Mutakharrijin Al-Falah Ploso. Insyaallah total jamaah kita yang berangkat kali ini ada 68 orang. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك إلهنا معدنا مليك كل من ملك إلهنا معدنا. Kula mewakili sedaya calon jamaah umroh sepindah nyuwun tambahipun pangestu doa saking panjenengan sedaya ingkang rawuh ugi adik-adik santri, semoga perjalanan kami dalam menjalankan ibadah umroh diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga seluruh jamaah umroh yang akan berangkat ini selalu diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting lagi, semoga umroh yang kita akan laksanakan betul-betul makbul indallah dan memberikan berkah kepada semuanya, dan terkhusus bagi para pengiring dan juga yang hadir di sini, semoga bisa menyusul di tahun-tahun berikutnya. والليل لما انحلق والسابحات في الفلك والليل لما انحلق والسابحات في الفلك على مجار منسلك ما خاب عبد أملك على مجار المنسلك ما خاب عبد أملك.